Bazalwane nami ufikile uNkulunkulu kweyami impilo kumnyama ngiyimpumputhe engingaboni. Bazalwane bengiyiphara. Bazalwane benginuka. Bengitshontsha ngiyiqili. Mina ngiyakwazi ukushawa bazalwane. Phansi kwebridge ngidlalile. Nginuka ngingagezi. Ngisho sengitheleliwe amanzi kuthiwa nawo amanzi okugeza. Kodwa ngashiye ngingagezi ngihambe ngiyofuna uSathane la besithuve khona ngiye khona. Bazalwane uSathane ubeyithuvile impilo yami ongangokuba ekhaya ngisho bese ngithi ngiyafika ekhaya kuthiwa nangu sefikile nemgadi. Bazalwane ngiyakwazi ukugadwa ingane encane yasekhaya mangingena endlini ingilandele kuthiwa yingane. Bazalwane mina ngiyakwazi ukushawa. Ngishawe ngilale esibhedlela. Bazalwane ngihlalile emgaqweni ayikho impilo yokuphara engayazi. Alikho i-drugs engalibhemanga empilweni yami. Ngibhemile ayikho nje i-drugs engalibhemanga empilweni yami. Nginobuqili. Konke nje kwenzile okubi ongacabanga bekwenziwa ephara. Abo wafika bazalwane uJesu empilweni yami. uJesu ufika kanjani empilweni yami? Ufika ngomama ongizalayo. Uma uthi ungitholele indawo yokuwunga eHammersdale E4. Mangisuka yakuyona le ndawo ngithi ngiyoyeka iwunga eHammersdale. Ngifike usuku lokuqala ngiyakhumbula kwaku-6 mhla ka-6 October 2025. Akusona isikhathi eside bazalwane. Ngifike khona kuthiwa ngafika ntambama sizongena inkonzo ngena ngo-6 ntambama. Mangifika kuthiwa ingena inkonzo. Mayingena inkonzo wangena uMC wakhona. uMC mayingena uthi abingelele kahle abingelele wonke umuntu. Mayingena uMC athi ola bazalwane siyamamukela. Akadukile ufike la ebebizwe khona impela. Athi akusiyo i-rehab le. Ocabanga ukuthi i-rehab noma otshelwe kuba ukuthi ulethwe rehab akusiyo i-rehab le. Waqhubeka wavula inkonzo. Makuvula inkonzo washunyelwa kwabiza ufakazi bafakaza ngoJesu. Ngabona ukuthi hayibo kwenzekani kahle la ngiyaphupha noma yini kwenzekani. Bafakaza abantu bathi bebheme ihunga basho. Yabo wafika umfundisi wakhona washumayela. Wathi uJesu uthi uzani kuyena nina nonke senikhathele. Engayibuka le nto hayi mina phela lo khathele kuzanywe konke bazalwane ekhaya babantu abaphila ngamadlozi. Ngoba abantu abaphila ngamadlozi akukho abangakuzamanga konke bakuzamile. Khumbula nje bengiqhumela imbuzi ibeke la iqonywa igazi lichitheka la ekhanda beyibeke la. Bathi beyiqeda bazalwane ngayobhema ongangokuba ngadlula isimo ebengiyisona before kwadlulela. Ngabona ukuthi hayi inkinga ke le. Kanti mangifika lapha washumayela umfundisi. Uthe mayishumayela wathi isandla sakhe asifinyezi ukuba singesilisa. Wathi indlebe yakhe ayinzima ukuba indleze. Kodwa izono zethu zisithile ubuso bakhe. Ngabona ukuthi ayingeke. Kwathiwa wonke umuntu ofuna ukumthatha amenzo wakhe amfake empilweni yakhe akasukumeze ngaphambili. Ayingeke asukuma ngaphambili. Kwathiwa nzima ukuthi uvume ngomlomo wamukele ngenhliziyo uzalwe ngabusho kwesidalwa esisha. Uzalwe ngokomoya uzalwe nangamanzi. Ngabona ngathi ayingeke ngiyamdinga lo Jesu ngamthatha ngomfaka kweyami impilo. Ngafika kuJesu bazalwane. Nje mangifika kuJesu kwashintsha konke bengibizwa ngephara. Kwashintshwa ngisho igama ngabizwa ngomntana kaNkulunkulu. Ngafika kuJesu bazalwane. Nje mangifika kuJesu kwashintsha konke bazalwane. Kwashintsha ngisho indlela yokukhuluma. Ngithe mangifika kuJesu kwashintsha ngisho indlela yokuhamba bazalwane. Ngithe mangifika kuJesu kwathiwa umuntu mayisefikile kuJesu isidalwa esisha. Konke okudala kuyadlula bheka kufike okusha.
Ngifika ngabona ukuthi ayikwavela ngaphela okusha bazalwane ngiyambonga kuJesu ufikile empilweni yami ngiyinqulu ungaboni wafika walifihla ihlazo ngiyambonga nje uJesu.